Just amahoro cy'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Igitondo TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho ku ntambara iri kubera muri Ukraine. Ibihumbi by'abaturage n'abayobozi bashyizweho n'Uburusiya mu mujyi wa Khreson mu majyepfo ya Ukraine batangiye guhungishwa igitaraganya ikaze. Volodymyr Salido yatangaje ko abayobozi bose bari bashyizweho n'Uburusiya bumaze gufata uwo mujyi bari kwambuka umugezi wa Dnipro. Ababarirwa hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 60 b'abasivili hari gutegurwa uko bahunga. Ukraine yo isaba abaturage bayo kutagira aho bajya, ikavuga ko ibyo Uburusiya buri gukora ari ukwikinga abaturage. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin hashize igihe avuze ko yasinye itegeko rigena ibihe bidasanzwe mu duce tune twa Ukraine. Igihugu cye kigaruriye n'umujyi wa Khreson urimo gusa kwigarura intara za Ukraine amahanga byamaganiye kure. Putin yaherutse kubwira inama y'umutekano y'igihugu cye ko izaha ububasha abayobozi b'intara kugira ngo babungabunge ituze no kurinda ibikorwa remezo. Hari umuturage wo mu mujyi wa Khreson wabwiye BBC dukesha iyi nkuru ko we ntaho azajya kugera ingabo za Ukraine zishuje uriya mujyi. Ukurikiye Ingabo z'Uburusiya zirwana muri Ukraine, General Sergio Sorovikin yavuze ko ibiri mu mujyi wa Khreson bigoye. Yemeye ko ingabo za Ukraine ziri kurasa kuri uwo mujyi kandi cyane. Naho umuyobozi washyizweho n'Uburusiya witwa Kuri yabwiye abaturage koko Khreson ishobora kugabwaho igitero n'ingabo za Ukraine mu gihe kigufi cyane. Ati ntawe uzasubira inyuma, ariko turifuza gukiza amagara yanyu, rwose mugende hakiri kare bigishoboka mwambuke umugezi. Ibintu bigenda bihindura isura muri Ukraine. Hashize igihe ingabo z'iki gihugu zigaba ibitero simusiga byo kubohora uduce Uburusiya bwabatse.